Menteri ka Sarkar Jelau badir UMLA ka penthor umkhra uba ALHEC ulakam bakam syam ladon kanu ka jing pensengau jung kinong syong shinong halor ka jing dawa. Henry udang tip tang menta ka sngi bakade ka por ban plino eka office trikam ka CNRD block hamaupan. Lakban kedo hang ni banakal yang ketenan CNRD block kalabu eka sngi ban plit hamai ka office trikam jung ka CNRD block maupan. Hakaba Menteri ketenan CNRD u 80 mandal bat Menteri Sarkar balong ru u MLA kethanyu ba ALHEC kinlongkum ki kongsan hakat te kasngi Henry kani ka jing thumu kala pulom no hadin banakal yang kinong shnong jong ka shnong mau pat kilami pat ba ban panpawi ka jing persha habala kran bar u ba ALHEC ula ongro bala dadon kanu ka jing ne ka jing sngu kilade ban wan ban kundu yang aku mu MLA lani ya ka Sarkar Henry yakini baro kam shimlawan bat pensngo Henry haka sngi ka ban plino kilami pat ba bat kilong bakimsha tiếp tamen si thodeng gi pha ya ketu kot misul thodeng gi pha ka WhatsApp adi mula pha ya ketu kalau ong yu video la tik off ka ju sengi si thodeng tinggal apoi do ka si sajad ki suti kalau apoi no ka si Sunday ki suti temna ke ban notify kata mereka sida di department video jongga blog la tres hitam lada be keren bat I ba Cyril dingdo I bade personal personal department secretary jongga personal department la keren ya sadu bade director jongga senadi blog senadi department kilale ke kaum kalau baitang ka ba as a matter of the communication gap between of the kapor yang ada kita kutip taman si thodeng we have to take off immediately harus si thodeng kata pada gede gamon jo kita ngam I have nothing to say against anybody ngam ko abanong persya nuru ngatip mengale ya la gajonga duty bangaya skmat da gajonga kamrap ga bang sekri kung MLA bat kung minister do state Meghalaya ya kisnong kung kitra jaka bagasina di department kamnod matai eru MLA no ya kata kam nomor bangi gidi tang ban penyok jaka gila pentip yang senadi yang tag gila pentip ya ka kisnong ru baga senadi kalong ready mesti jaka ban sign agreement gamdei rebot MLA ke debit baga snong baga senadi department mentak tu bro bagi cap kabul la puni ho mengai gitu ikam menteri bat preskem me kata kerja kat kunggaan ni bat preskem me kata kerja kat kunggaan ya kata ngan review manga dada mau pipi pertip tengah tip tip tengah num tip kalong nak kesong nak gumta segi ngak pertip si todi dengan latip no si todi dengan ayat le kam ngodi balik